Ebusuafo Africa Siabano emu enchiremu enie. Ye hye nsam no ase a enura awia be se no mienu mo hono ana beto odwa se emrahye badwane a wote aba anwa so ma wamanfo ne adehye a wo mo ewo adweso ewo asante mantamu a wono ana na woye osoafo abedi akire a wo hwe yensika sam eso honorable Dr. Lawyer John Ampuntua Kuma wato ya nom ewo nsiaduo na obra we hosam ne beto odwa no amanebo no kwaso a kirem se papa yi be se ebre kakra nie na ne ho emfa no ema ebusuafo ene kiresadofo ema no so a Germany Montreal so no koye se wakwakwasa no ho eyade ne na ba mo wo kurade ankwa wontime wanyenti no ene awia ebeto odwa se briti abo manya asam kotoa Lawyer John Ampuntua Kuma edaya wansore asam we kura manam so menu a wobra wo no ebeto odwa sa no emna hye badwam wo mudwumadi a wo mudie nyina no wo mo etwesensan ye wobra eye achiamehene yewra Aban Kingsford so mana bagben editu da kire mu se enye mu nyafe enye mu nyade enkomo eba no enyanika eno ntini yentwe enkomo no nsensan na eno anamra hye badwani a wote abanya so edema NDC ewo Northtown from Mantamu yewra Samuel Okogyeabour Ablakwa wode atu Ghana wo kirem se emra wote se yewra John Ampuntua Kuma wato yanom ewo ensia duo no nyamianim ene bonsamatiko ne hu adwiri ne yie pa wo kirem se yewra John Ampuntua Kuma obi a wono Samuel Okogyeabour Ablakwa wonim no efiti afiapem ahenkuno adwokuru num 1995 ana wonim no sabe na wo munyira wo school mu a wo moye namfo wo kirem se eye na neji se ebrebi so ye ema 2020 yewra John Ampuntua Kuma ebeka wono Okogyeabour Ablakwa ho ewo mrahye badwafie na kire se wo mo anyonkofa wo mu ni mo ho nkwadabere mu no CPS seta wo kirem se wo makwaya manyofo yi eduru mre bi a aya na wonom ewo Kanta Cross kakra bi ansem bi ho no a wo mo ebeje ho achinji kakra wo bia ne na adwen na emo mo beka asisu dua se yewra John Ampuntua Kuma ni wo na wo no eyade se ebetimi anya nsonsanso ewo emrahye badwam ene wo mudwumadi a wo mudie frese papa no na trese ne contribution na emu odu pam wo kirem se 15 bra ewo ne beto da bepem sabra ye kasai enya de se ne ho atimi atone frese wodwene ho a wonte ase frese wote se papa no ne ho emfa no de na emom se ekwakodru mpempenso se John Ampuntua Kuma ebekwa ya mpaso na wo mabie mu de yewra Okogyeabour Ablakwa kirem se I am still in shock. I just can't believe that the Honorable John Kuma, who I have known for many years, we were student activists together right from secondary school. So in Presec, I was trustee of the Greater Accra Regional Students Representative Council, and he was also a leader from the Ashanti Regional Students Representative Council. And so we used to meet at secondary school student activists, gatherings. So I've known him since 1995, 96. So I've known him for many years. And we did student politics together at the University of Ghana, and then at the NUCS level. We met in Parliament, and I was happy for him when he was elevated to become a deputy minister for finance. Really shocking. I didn't see this coming. I had heard he was unwell, but I mean, we all, with all this stress and the hustle and bustle when it comes to public office, particularly combining your parliamentary seat and ministerial job, it takes a toll on you. So I just thought that is one of those, stress-related conditions, and that he will be back to join us soon. It didn't, ever occur to me that it would be anything serious. Na eni ayeti yewra Samuel Okogyeabour Ablakwa anode sansem we etudwa na woto an nkasa yeso na wo kirem se de adro no se bi empanese account nanti na account na emrahye badwafo anya yie wo kirem se ewo ne baye no enu a emrahye badwafo ni nyina tei nanso empanese akokọ be de ewo ni madechie nanso wotie di free woni ano wo mo twen se abusuafo no ede eye ho hyehyeye ebetudwa ama emrahye badwafo no so asede esese wo mo ye no wo mo so atimi aye
Okogyeabour Ablakwa. So we will certainly be there, and then we'll wait for the family to announce the funeral arrangements, and Parliament will be duly represented. And I'm sure that across the political divide, we will all go and pay our last respects to the Honorable John Kuma's memory. It's. I mean, a young man in his prime. There are many predictions about how far he could go, and all of that. And he was quite talented. Not long ago. It's a big blow. Yeah. Yera Samuel Okogyeabour Ablakwa anode sansem we etodwa na wo free ewuo no ho nsensem no enu a ane betodwa se kanema mpane John Dramani Mahama wono so sabrei wabo ye mame Professor Jane na opoku agimadin se wono ana wo mehwe na ne running mate no wo meye ho adwuma mfama no enu tie na wobre asansem no betodwa no so no Yera Samuel Okogyeabour Ablakwa ide atodwa kirim se ye mame Professor Jane na opoku agima obi a eba amanyosemu se wo ye dwumaden ede aboa NDC amankunimdia ba wo wogidie ewo maame no mu se wo betimi ayadwuma wo tirem se 2020 no a kanema mpane John Dramani Mahama ebo maame ne din se wo meye ne running mate no Yera Okogyeabour Ablakwa echirem se wo bo ne nsem tupada ko wiem firi se maame no wasom amanyoko no ana adwuma no so wonim eno nti sada no wogidie se esi anu aya sabo maame ne die no o awrehemu ani gidie se wo betimi aboa kanema mpane John Dramani Mahama ama enkunimdie etimi aba NDC afa 2024. Particularly impressed with the work rate of my very adorable, hardworking and affable boss, Professor Nana Kwadwo. Let me congratulate her on her nomination, which has been overwhelmingly endorsed today by the Council of Elders and the National Executive Committee of the party. You look at her track record, how she delivered at the Ministry of Education, how when she became running mate to the 2020 election, her region, Central Region, I mean, we moved from 4 seats to 13 seats. We have the presidential vote. And then if you also look at the fact that for the first time in our country's history, you have a political party in opposition increasing the number of seats to the extent that we have a hung parliament as we speak, 137. It's never happened. If you look at the trend, every president going into a second term increases the number of seats. The opposition reduces the number of seats. If you check particularly 2004, you look at 2012, but this is the first time that you've seen a formidable pair in the John and Jane ticket doing so well. So I really was under no doubt at all that the party was going to retain His Excellency John Dramani Mahama, and in that same spirit, the running mate will also be retained because the pair had done so well. Enia yeti yeyi eye North Tomra Shebedwani Yera Samuel Okogyeabour Ablakwa enra enwumre no de sansem we etu edwa enam owuo aba o my Ghana sisi a make say osoafo a ohwe Ghana oye osoafo abedi akire ehwe Ghana yesi kasem eso John Kuma no wo nti ye kwakopie mu ewo dwoso eno no wo Asante Mantanum na hwanom ena wonom amu Asante Mantam mu nyina ukopie mu ewo dwoso de a ehwanom nyina atam se din wonti anu masu na ne nyina ne se eyade a enam osoafo yi wo nti amakro ne nyina ato wonom abese no ene abenabo na kopie mu a assembly members ahodo amanyofo ahemfo ene wono waka bia wo mu nyina wabodompem ene twi akopie mu e woye edwoso eye honabo eye John Kuma ono ankasa ne fia eye ewo brono a edi edaso eye do na so ewo eye edwoso na kopie mu hono mu a in fact awra ho papa ore sade eni ntinefo esu eti adwoadwo a na yese ha adwenye papa na wo kire mu a wohwe oye honabo John Kuma ne modem bo ana wo bo esomo my Ghana sade ono ankasa ne potempo ukopie mu odwoso a sade papa yi tumi bo adwuma adwene ne aye ne potem hufo pa sade odwen wo ho si bi fa na awre ho pa so panin watumi awu a etesa ne senti ama wonom am wo nyina ato wonom ene abese no na no ena ye consistency a ewo eye adweso no empanifo ahodo a wo ye amanyofo nyina e kire mu a papa yi wei ayade a ha wo ye papa na nka yade anko betumi aboa MPP osun kokoko amanyokoi atumi ako akwana mu pa nanso ba ma wo e de na pakan abafa wode hye ya ha adwen papa na ma mpanifo no ekopie mu no yenti ensima ahodo bi a wode tuudwa
we free suma any pebia ukon hono on ka se bia me won mu do no best bet one onu so like anything na to ensa entity ubia ni se sa owu bi travel dey because the difference going him say Tuesday na 6 match and ni him say ni na because 6 match the thing na say da super e just so in school any things na for this kaba ya ECC it ya try the experience just so you ato moja na we say just so nko a Ghana famanya minimum honorable members ni bi o mo ben na o mo de o masem so kwa oboa ye mom ntina presumably I was thinking say a time will come and me meeting na yen so me donye lecture area onam so the ne from no wetimi aboya ma yen so aye na hakoba ni se ne hu de me ehim o me mu pa ni bra Facebook na behwe bro ya bomode na bra Facebook DL 106.9 uba Facebook ade behwe ni fie honom ene da Facebook honom a infoni ni nyina etwago na behwe etitire ahemfo ene wonom a waka biewo mu a wakwa kopie mu e wa dwonkuma fie honom a in fact no my Ghana atoye ne abesono pa na eno achi ena ya municipal chief executive edema eye ejoso Honorable Samuel Oduro Frimpong ena wo kire mu so dwonkuma papa yi obon homodin papa pa no de ohuni se obi a na oye adwumadin papa na o hyase eye nyuma papa wo mpotem honom a enya de ketwa na o kire mu achese project ahodo a eye dwonkuma wa hyase a woye e wadwoso ne mpotem no edi twam afin su papa yi ono ana boaye emeye MPP wo matena ye kese a ewa edweso no ono a na bo moden ema ne nyina baaye nti on de ohuni se dwonkuma de in fact o ma hwera de pa abia ba kwa no we rant ho se oye baburu ntino na emaburu adwuma sem ehia no wona oye nsam dwuma nti oma adenu greenhouse farming poultry farming fish pond ene eho ensem ene wachi omo a odi capital ema omo na de ba kwa aye monumental e odi so a se obuama party officer the whole country obi ani bi obuama esti obi a odi no nyina ma party no odi mistika ene de so nko ba bia na ye bom pa na ba ye de na ka dwuma pa oye no wato aso na so de nyame pe ene oye eno achi ana abusuafo a wonom de hye eye dwonkuma afrimu e kire mu akire se papa yi eye wo di nsiri ba ko pa oso ye wonom ena obama wo etnya befa no ede ne kwai na wo kire mu se eye dwonkuma wo ni de ya mianum nukura ni abonsematiko enya ade a papa yi ne mra na aso ena wawu na wo susu se eye nipa bi ena otaisa owu atisa nachi ni senti enipa biara ono de ono onim dwonkuma wo no hu bidie a omo chechire osoro agrada osoro kakaduro osoro makro osoro papre nyina yankopon nyam no fiko owia ofrangu bentrum na ndie manu fa ncha wo no mokra omfansa wo no na omuso hu ne se so owuo no eda wo monso wo monkomo bi Tinebane Jonkuma, bear 4 to 5 months in an home fan. Yes, I be on yellow, been a head of coon. Now, the papa, yes, I didn't the Jauman. We are similar for Friday in a quiet. All the kitabus and away, Pomo, Bibia, Bible say me and free and into the pass. I am no cray and free and into the pass. On one when in Tinam no bones on Quanta Western North, Ninti Namibakumasi. To the back where this shaka carry, but in your union free as an idea. No fasten me, and yan chain, and any bear panic Casano. Yanko Pobit, you know what's the phone in Akari, but to be cool. Yes, I don't know. They a friend, baby, count. Na kanso mu nyina na se watimi akunya ofana so kwa wodi e ontene bo mo fa ni pompa nya bi onu na kita abusia ni mu na se watimi akunya ofa dwonkuma na se wokode a wodi pa kono wodi obetene bo na me asem kaka meka ne se ukunu na wo betena so ana se den ukunu na wo betena so ana se den wi ase afede nyina ye beje hono ma ye den akọ ene de wakuno ba wodi e mpa me bon se wodi e kashen koduru kashen de koduru oye me wofa menya bontinsu ni na ne papa na di me na chirewa ati ye free adanwoma se kwa blada nwoma ewura kafra ha adweye papa eya busuafo a wonom de hye ene dwonkuma na wote wonka no yento awia pramte be kase bo no so yemfa enfree enkrapompode manta mudu tan kase a yasi ewo new DL wo ha ene ensia akiripo enkono na ensam no oba Facebook no so a we no aye no ho pictures and videos of inogan wo hwenhwe wi wani so a enye yie wo pani dwonkuma ba mo de chese wo ye swan papa enipa bofo pi wo krom ha enipa bofo pi wo krom ha mo amuni mo ho dada so hu ewurade na abusuan wo ba Facebook no so a video ne da so and then wo be hwese de abusuafo asiasi nkonya
na ohwe busuapani wat tuntum agu so no a na kire se owuo de dom bekwa ampa na yenko yeda so agina mu awadwo so ene ye bo me hon mo tutu na nyina no ene se bese na watwe ne kakra nie na beto odwa se wo su branta mu a mframa jampantrudu edi akire atimi ato awadwo so ne important mo kra me wi akire no eye adweso sectek babia boys no eda no boys dormitory no kire se mframa na tuni nyina ato fam enam so me beto odwa se nkwada no de wo bi empra na mmom wo mo niam wo mo da so na foye e ma kire se dem hon mu eyiri pa se bagredam ani weja dam na ebre no so sa no nkwada no esan se obi empranti na babia mbeda na aye den no empanfo atimi bo moden eyi nkwada no firi hono mu a mena wo kasai wo pani ansabre wato ya no mu e wonse do agya nkuma amane bo ni kirem se wato no botom kura yi sika ba ye se suku dan no a eswapa no ye hwe na ye mmoso kama mena wo kasai akapentafo gu hono mu a enado ahodo emprego akokora so kire de bo Yesu asemium no ne nyina bi ho ma mena wo kasai dan no ye bo so foforo ye nko ye mane boni Robert Bosomtwe wo gina hono mu a wone carpenters ne na ye adwuma Robert Mahain Ejuzunia apombo ko de amena domodi ache na so ye de nyame ase mene wo kasai ye se wo gina adwoso sectek ya suku dan na so pa ya ne ye bo so foforo nti no carpenter fo ne penado a na wayi wo mo pempuna no wayi wo mo petu by 4 no wayi wo mo kotogbo benso ba wo ne wo mo ana edie bo mu nkomo ko bende men kan o ye meti fo akwa ba infama DLFM tuna obeka ya akatofidika se isu ana ye di tuja se ensubrantem bi eto ye ewa echuso ne empatemu na audio ye ne ebrege sumaye no de echenze junior secondary technical one dormitory and afei one store room a omodi omne mago ne books ahodo no enframa jampantu du pasu nyina free so a ekoya omete sempa mpanfo enhye de mofra ne koda ba bi fofra mpanfo tu ho na mon se ombeye ho adwuma na no kwasem ye ne honorable Samuel Odo Frimpong edi nkomo ema no ekatre se one MP for Ejuso a ne asem kese atuni yura the late John Ampunche kuma edi nkomo na omonye estimate na omfamra no kwasem those videos ne pictures medema amuna na kese na me no kase carpenter for egusu a edan no edi mi egusu so hwe pictures na obo se edi mi egusu a omonye hu adwuma menya kwan ne contractor o ye adwuma ye fe no Global Roofing Company Limited ye ne openye odan no di nkom busa nche nti ye nhwe ne mo nkosi da ben no so senso no anha adwen dia kebi enkosi kosi ada so de na omabodan no so na awie enti kasa ni nyemu no so da me kasa lawyer John Ampunche kuma bra mpanyifo de kotu na nim no ono so direct say ne MP's common fund no omonhwe no minimu 120,000 na meche kaniska 1.2 billion na mpanyifo fanshim se de be ya ombetimi abodan no so na bibia atimi aye bia tie ne se dan no ye dan achepa enti ne mapio wa ombeyi e de film de che bi o HT pillars anyway se wodan no ho a ombeyi sa de ni na fro no mai ni na afofo enti mini a che na no pese de update free Ejuso secondary technical ba na che se ye kan ho asem ne mpanyifo egusu a omutu wana mo a obepiem dia eni egusu a benim se free o chile kone dia na enchanse no so omode egusu mini ade ho ewo Ejuso secondary technical no enti wo hwa edan no babia wo mo aboso akodro no ento ankwapem adwada na ye wie mankwada no wo manya babia da anasa wo hwa wo munya wie na watwe mu Logasem ye ne contractor e friend Global Roofing ni din the Prince edi nkomo no ne nsem a wo ka kire yen ni se senso no ha wo no bia ko bi kwasi ada de na o mawi adwuma ni nyina mofra no ebetimi akwakoba nte de wo ka no adwada de na chese adwez makoma contractor ne betini se free ho na mofra no asako back na o mata akọ omodometri so enti Bosomtwe efiti bra ye yi nkwada no efri edan ya me no kase so apa na busia oba Facebook no so a ye the pictures no eguso enti Ejuso sectek ana kyerese mframa atusu nyina no na de ba ko a de wo mu wuyi awe hosem etu nchen a ene se wode hye bie no ho no mo a wo pra ye anase nkwada no obi anwu ni ade de nyame ase ba me no kase what me di wani akọ ba bia nkwada no in the interim ye do mo kogu ye no se ba bia wo mo da no wo mo na ye mu ye akọhwe ye tu na mo akọ in fact ye bebo
Owura Honorable Eso Frimpong Ejuso MC Ebebo na baso na ya bo fire service ni Ejuso ETG for nso abaso ebra incident ni see me nda na nwumre no eno de mofra ne koda classrooms ni bi ma de chenche ne kwasi ada o be mo be di Ejuso secondary technical school wona koko shed bi ewo ho no mo ana omo adan akese wo ho na nse omo ni adwuma wum enti empenfo bo anan edomani ekosi ekokoshe ema fire service edi so be ho nyina de ma wo mo ewiye na ECG so ebe connect kanea edi ma wo mo enwachi na owura samologu frimpon MC edi ma Ejuso enso tu ana mo ekoje mosquito net awudu pia odi bre mo France de be ya ho no for fa de beti anda o to do ni chi no dia ya kwa kohwe e be bia ho ye kama mo fra no etimi da juju o mo ho pa boso mo twen bia ya wo kan say nim say Ejuso de na me ye meyo e wo ho koko shell no a ye beka say e ben school dan no a wotimi fanta mo kopie asie ho no koko shell asem na wo kan ta pepe wa na koko shell no minnim no be say mfinhie atwa mu nie no na ne tibia mu nye na se ba bia wo nipa bia to ball ego ho ni ade me no ka say sa na tia na se nkwada ne koda ho ni nti yesiesie ho mi busa firi se enkwada ne safety nso hia wo mo siesie ho wo mo dodo ho firi se wo kwasie ho no mo se de esi hyenwura mu ni ade no ene ho anika no kwasem ya beka se kumu ade o ye meyo wa na ofri ha che sisi de odo ni chimu ha bola na ewo ho ene ho na ofri nyina no o makle ni nyina ebra na assembly members aba eba be koso ni assembly members ni bia o mo clear ho nyina sisi ho nyina ada ho na ekwan nso ana enye nso na assembly edigrida ekogridi so sisi de odo ni chimu ha time ana we meyo e wa no ene ni difference abam kaka me nase boso twemi nase na kwaso anabo a carpenter for na chiri dom na mu wie na se mo de chance ni gusu a ye be sa ba wonche biem matiminia de bibia bebro ya da se ebusuya ya mane boni Robert boso motwe wo gina mu ewa dweso ana we ya nigisem firi se Kwadwo okon udru school na so apayi a Ejuso secondary school si ni emienu sure Ejuso man ene Ejuso sectech okay we ni Ejuso sectech no a na ekwan da hon ma wotimi fa hokosi bekwai wahu aha na wo ko Ejuso asie yenso a wonnam school dan nchen ya na ko in fact those days abese mfinhie ni na me wodweso no na hon sheda nyani kansa said you want pay at Omani pay attention to Ejuso man no more than Ejuso sectech no aha ntina hon sheda enye nika nanso no ntina nya me hwanwa say nso to ye bebe to dwa say swapa abe paso nyina aha na nya me hwanwa je penifo ato school no agije mu yes in a way so what they compare Ejuso man no a na je say Ejuso man ni wodin because woman man the proper attention who Kwadwo Sammy when ye compound na efe ne ade but sectech no school ni main entrance kra no sabra me ho mfinhyiansie ne no na gate na asa aporatete kakra se ne o maye de a won se oman ni mu no edum pempense obi a agi atoye nchem bi si na no ni si wi na mpanifo afa so aye nsiesie aye ne oman ye wokrum ase ye se ne awrehosem de nanso no enam se nsiesie be koso nti ekwan bi so no ebeboa oh yes ebeboa pa ekwan bi so na beboa because anye say ya ankwa hwe attention kura de omo mo wani kura nkwa hobi okura ana ade ba ko a na osan kam busa bosomtwe ene se Ejuso kuro na nkasa no wo pe ba bia eye hotspot eye flashpoint pa no a eye ba bia Ejuso sectech no ewo no eho awia se wonko a wonam kura na so obi nkan ho a nante betima twese kansi uso age ho no yemanyina and sometimes you know school ni fence wo no so na boys na tete okay enti wo de onum se wo call baby and na kwan no so no elidi from sectech one mo akopie Ejuso asiye so hu enti ehona quite say hideout ye do boni a na adwane akoshe and those days na me wo no sabre honorable ado no ya assembly honorable bright no ya assembly member ewo ho eho no Ejuso achemu mienu ye wo Ejuso proper ana ye wo meka chiro okay one assembly member nko
street light kura no school ya ka ho asem na bi ni ho awia kura no ye tresika susu aje ho nioma na anadwo ankwada wo school mu enche nyina na ye flash point ntena ha dwen pa nti de asie ne de ewo mi sa ase ade de na so mpanifo beboa na eho no masese nti sese wo pesa wo dan ye na foforo ma wo a bo modern na paso mi se obebo mpaye eno ho mpaye na me boy wo kwatwe de ampa onyankopon anim sere mpaye bo a na wasere ne se wo sere da se ensuo ne to manfa ma na no nya den pa se be ya da no so bitimi apa ni abe ne na mpanifo etumi abrɛ mo emmo bofo said ye pedo no yeto aka kase bɔno so ne ade ne ekyiremu ɛwɔ US Montana so ɛhonom na Ghana ni abaya a wadi mfie no aduonu akron ne din ade Brittany Boateng no no ana abaya yi akwakwahia ne kwafrum kam akwamu wo ya na ne nyina ne sɛ na wahu sɛm yi asiye ɛwɔ ɛyɛ ɔgyefo bosome no ne da na toso aduonu miɛsa ɛwɔ pimpim yenu ɛne aduonu enamu ɛwɔ yɛ Chicago na enkra na ekyiremu a abaye wɔ yɛ a wadi mfirihia aduonu kran ɔno ankasa ɛyɛ bɛma wɔne ne te sɛ ne mpona fantin bese ne nwewe ɔno ankasa ne mpona a yɛ ne boyfriend ɛna akɔfa sɛ menteme ho ase bi ba wɔntem na mena menteme ho ase ne sɔre yɛ no ana brantie kokɔ pae no so yɛ no ne sɛ nambe mɛkyerɛ sɛ me yɛ bɛma mu a ɛno ne sɛ nambe wo yɛ ɔba a yɛ kasa akwa no tum yɛ ka wontie ɛna wano prɛ ye ka ba kwa na waka mienu na obema no so wene obekire ne pam wahu ne say yes oye bema mu a ena bema he ham ya ena opia bayi ma bayi kwahwe kwam se kutubum na mra bayi kwahwe fam ho no na ekwa na woto mu no na ka eba ena kai etumi betwa fa bayi so a etumi aku no e de afri atiasefo asase so ema na kwa ya hosam kese pa eye benabo abo oman Ghana na numu no ena bayi ono ankasa na maame a oho no o kire mu se abaye eyade a edana koma so ye papa ne senti abusua nyina abomaden anyinvest wode mu sene yonkwe nonko pesika emfa mabo abusua na sam na asi no eha ne papa nti odwene hu bia onte ase na mra maame ni so no na afidi ye kasebo kotete honom na yentie esu na maame ni so no ebi bibi I'm Bible. Me also for Mom Paya Mammy. What say? Mom Paya Mammy, I'm survival. Mom Paya Mammy. Mom Paya Mammy. Me, I'm Bible. Mom Paya Mammy. I never hear Bible. Mom Paya Mammy. Mom Paya Mammy. I rather. Baby. DLFM 6.9. I'm Bible. Me also for Mom Paya Mammy. What say? Mom Paya Mammy, I'm survival. Mom Paya Mammy. Mom Paya Mammy. DLFM 6.9. Mom Paya Mammy. I never hear Bible. Mom Paya Mammy. Mom Paya Mammy. I rather. Awra hosem bra Facebook na behwe abaya ne mfoni na da hwai abaya osono oba ne ho fese pa na kobrane nipa bonfo etumi abɔ ne ho modern a esuma abaya yi ede na hwefo makuni ya na kofitela kura ekire mu akyese Ghana ha emranti we ya dwumade a mo ya pa sanka obaya kama osono entisa na nka ne nsa beka na wo akwakwanya abaya entisa kura sa free eye Ghana ohwe we mu akwapiem ewo US Montana so a na watumi ahwe obaya nimu saa ho fenti saa ekuna to atwene in fact asem we ahaya papa na kofitela de kyese bna obo wodem ha no awre ho kra bra Facebook na behwe mfoni a eda ho no mti we ene nsam a ene so efiri mu eba eye DL kasebo yade som yen etiefo asem bi ho no mu a wo kan ye nyabotre wonu nia na enya asem asem we ya Ghana ni ba bia kan bi na meti a na me ba bia me mpese me bodin aya na tu mi say wen etim kasa na enti abrante kama na wawui ana abaye wa kama na wawui na nka ho na nka emu ewu bi awe tie na botra wo fa na kasa mate nipa bofo ani mutifia wo fa city o tie enipa bia wu a eya nipa bia ewu a eya fi se nipa bia yi nipa sa na emom se obi bewuo na maye nan Taylor sama me picture ni biem obusia ba Facebook no so a mo de mo behwe wraba na ye ka na asem no na wone ne mpena na anya ntokwa
ana ne mpra ne kyerɛ sɛ wo beja no pa de wo be pia na amaka kuno ana wakɔ pia no ama kae den atwa fa so nyɛ sanete ewo bi aya na emom ya munya sɛ nan ana bai wa kama na mpacho na wo bi ha no de wu a de ayi okon o say enipa ya wa asase so nyina enipa wa se ase se de wo kana na so yesi obi ya obi nti ho na enye obi obi what ya cry wo me ya wo enipa ne bi wo mo a wo mo dibere kura ho nom na David wa be de wo point na me famba no isi wonti me build point wa bra wonye menya adwen hwe se anan enti abemu akama na wawuwei abayi akama na wawuwei Okogyeabour me ba enipa bi ewu a okọ miame wo faase a miame wo faase mentimi onu so wo nipa me wo faase a mo ni you okọ ye na montene so a Ghana memai ye hu man bi na ye nse wo mpa bisa ho se den na ye hwa ye de so ba ne pe enkan yen momobi na den senior say ye ne wa na ekoba o abia wo ye zampam to ase bi na asembe na kan dabi ye ne wa na ekọ na eba abia mu ye enye mene mo na ye what was here ye ne wa na ekoba I am warning you. I want to warn everybody in this world. I want to warn everybody. Why you people say that because of me, children clothes they cost now? Are you disrespecting me? Why you don't say because of me, children's clothes are now expensive? What was here? Enti the I am warning you. But so me one fasi I'm warning you. O mo kra wo wu a eya. Oh, what we say? Mo bi adim. What we say? Owo no ebi ayase ne bi o. So wonim so owo no ebi ayase ne bi. Eye nipa na ho ofe ne ma ni wo no eye yase ne de ne ho nya fe ana sesan. Edum pempenso bi a etisa. We are sure. Sure. Edi entia. Hwe obi di sie wu a. Ono wankasa wo hwe nipa na wawuo na. E wo me say ha adwen de na nso no otumi so ono wankasa kra mo branche. Ebi nsu wu a. Utumi se nipa na betumi asu be ya afe ba ko na da so kai na de hye na wawuo no. Ejina nipa ne bobia se de wote ene ne modem se de osombo ma abusua no obi abobra pie makoko pie mu oyi wese montene so ekupe sika behwe abusua na hwe se yankopon se de wasiesi abaye yafa ne se de wa wo hwe na se me ye very sure se nka abaye wudi kan hia na ke bia ma na nko Kwadwo we atiefo ne betimi ajaje yes ramo mu amu Facebook no so no tela sama ya picture ne biem na ye musa Ghana fo ehwe wo Facebook nyame nhira mo ye musa mo se aya nai abrante kama no wawuo abayo kama no wawuo sansam a ye kan ye pese ebisa wo eye nipa na ho ofe anase bia ne ho anya fe na mani wo no enya impact anase sen every say minim obi asabi o abodam ne ho ofe ese ne obi a o modam what must you I would demand enti anai ne ho ofe ne wawuo abrante kama bewu sabi o tantan so bewu a woman na ye nipa so mo yankasa ewuo na eya na sa branche kama na nka ha na nka enwo wo mo nya fe no a oko owuo bia ye owuo nanso owuo no ebi dide bi achi se de ahemfu chine ebi dide bi achire no o passport o say o passport oh media wo hodada se abai wo abrochiri ene me nkwa abrochiri mra se ne na de ma fro da na benya ho aba ne atimi aka ma asomduaba ne kura me ni Ghana ha me ko kwayem wo kwayem uni Ghana ha wo kwayem ajabadu ne wa sankwale ajabadu bako de wo ti de ajabadu bako de wo ti bako odabe na benya ho aba ne atimi aka ma asomduaba ne kura me ni Ghana ha me ko kwayem wo kwayem uni Ghana ha wo kwayem enti mi fi hado mo a ahon Kwadwo se oso wo kwayem o sankwale uni Ghana ha o kwayem akwa ye guy enti ma main kind message ni wa ha I think say Ghana for betimi ma me hwe wala nya difra kwatia ana o se onabo dwonkoma wo na ya pa na wasom Ghana yo ba wasaba ana o se wo tie kasebo no hene life edifree tama community 2 wo se kasebo no dem se BBC ana ba wasaba biem ana o se okay mate asma busa no mo anya no eye nipa na ho ofe na mani wuo ni ye ya ana se wuo bia ye wuo wo hu eye ne ma mienu ano obi kra timi ka se enti abrante kama pa na oye kromfo
ana bayo kama pa na se bi wo boss wo siba sibra na ha na nka enkoye kronfo ha na enko siba sibra oko utimi hwe nipa bi ne tebea ne se de nipa ne tena di baby wo ho no ma utimi friends hwe nipa no o se ya kanfo no anasa o man Ghana ha se ne abibifo no yesusu se nipa bi a ne ho ofe no e wa nimonyam na se nipa no na nimonyam na owo no na ho ofe no edadi wo no mu ni senti obo ho ban eni se koba se nipa no okwoti bia bi a ente se wokomu a na yehu se nipa na ade na asi no enwanwa na nche se nka esi nti sa ba ya wei ebetumi aba se obi wo ho no ma atumi se wakoko popie mu e wo US montene so de ne ho ofe na so utumi se ho ofe no ebi de bi achi se de ye ne ya papa isi first no ho Kwadwo first no na omanya yetimi Ghana hai ye buo bi a why rasta bia se nipa no de se bi wo kronfo ana se bia wo subambo ne bi wo ye wudini na nso Ghana enyi ni ba ye nim ye hunu se sakora fo no kwa ya kronfo se ne rasta fo no ebinom sakora fo ni bi ebinom wo mo ya kronfo kwa se ne rasta fo no sa na we hu no I'm telling you and na wo mo dwen se wo bo rasta we nipa bonefo wo sha smade we nipa bofo mo ye phrenologist Wamu judge nipa based on the appearance. Oh, okay. But Ghana ye ni banu ana ye ni abie no ye hunu se sakola fo ni bi. E ya kronfo se rasta fo no. Na wi na no de ndodo. Enti mamentu mrante no fo titiri no mo pese wade mienu no. De asie ni nti. Nti wona nanu mi yeso pese wale mienu yan wale ya na. Tani no hani semba. Tani mi kwa ni ko mi no na wo ta wo so ko ko dia. E na wo kwa wo so huna. Sene na utinyefo ni yevo ya nkoje nti yenkwa da sami. Sene o no ko sunu ya. Ana mkasa mele je menkase o bisi unyai wonko na se media ni nyadwuma. Ye wonu akokore. Se pusi nyuma na o tin kankan. Wa ukutemu ana wa ojim. Se ni obi ne be ka joro. Media ye na mho na wunya wiya na fie no o beti kokotita. Enti mamento akase wonu so. Na menkomanim. Abusia ye to akase bo no so e wo DL wo ha ni sia akiripo enkono na edura wiase ya ensam eba no ebi modu se chama wontumi che enti ye fe no ageme nsam ama wo pon a edimiti bia che na mo keji wa no Kwadwo ama wo pon me kura meti bia che pa I was it what's what changing was say I am Dora watching you live from Lakeside Estate edin so ya ama wo pon na wasesa ne din no asesa ne din no ebi account no use ni ya na damfo bi dia na wa log as intimi nya ene kura login po edin intimi nsesa that's right intimi nsesa say me were classmate bi a efie ye friend no ama brefi na mum social media no ye friend Mildred oh okay me dwene ho amentiase ene betumi aba say din ankasa wo no ankasa wo use wo pa no ene de ode ama wo ene ama opon no ene bi de no bo ma wo no so den Dora na social media brofo ntie bi no na ye ne de ankasa mame nto akase mo no so na menko Savannah mantam no emu me ne okase se wudu da mango a Saint Annie Hospital eho ana wo damango na anesefo edi akwaba ni nyina no ene se ahinsem bi akoso enu anadwo ama enipa mienu ba bia wo moda no eni enyan ye papa kire se enya asam kotoa na amanebo ni kirem se eye ekuo mienu a wo mususuo se wonom etai empanifo mienu bi achi a wo mo sa empanifo no wo mo ko sa enkonya e wo mpatam ho no na ekuo mienu no baako eye chief Seedu Kelly ne mrantie ana ba ko nso eye chief Yakubu Imoro wono so ne mrantie na ene na wo mu kirem se chief eye Seedu Kelly no wa fa kwati kwan akosi wo hini bia amamra ne hyehyɛ kwan so no eni kwan so wodi hene wa damango ene ne portable ntie nra mabru ni twen konkonti ba se kampa so blade ni afen ene ye nchedewo biada ema wo mutisi montre so de bo ni se Roma Rose ne di number so ntokwa ewi akire na elipa mienu team baby a omuda no eni enyaye papa na eno nam so amatrese won mo a ewo stores eni hairdresser fo eni enkatebo wiefo eni omo eton atadwe wo mu nyina so omo pon efri se kromo no mo enya nika sika yi di ahim etubra ne nso edi ahim a trese aya we ho sempa na damango police aposifo ana omde sansa mo itu nsem twefo no mo kirem se se ya kasa ibobi anwu die na embo no ade se wo mo edi ibone no aposifo di mirika tente di wo machi eye wo no mo cheno na wo ebechi wo de
pa bobo nyum kowa ni kowa na amanebo ni kirem se saa entokwa ya ahyase no enye ne ahyase 2016 na chese mfinhia nwotwenie ana wono mu kirem se saa ahensam no hyase na ne nyina no ene se ekwan ya chief Saidu Khalifa so ekosi wo hene no eno ana chief Yakubu Imoro kirese wampene so emase bioduadu mfani mesi kotienti ema assignment me ho ase no ebaye na no nam so asabre moja egu fom nanso wadasani biada ene hon mo a wato yanom ewonsia do na enhwemu kakra abetodwa ekirem se yagbawura tuntumba Sulemana Bore Isa awotosum yenu ene wohina ne di adi chief Yakubu Imoro wo na sabre ya tinetene wo monsa se wo mo mienu na hyekire ema saa ahensam antokwa no akoso ne nyina no atimi aba enunti yagbawura tuntumba Sulemana Bore Isa awotosum yenu amadebo ni kirem se wo hyekire bi no ye mrante ni yodum yile monchene mono ka fe na kan no wasema yibo ba na kwe minisane chese wonu na hyekire a wo kasa ankran yi ewo da mango montre so ne emeja egu a enya asam kotoa ye bedi akire eto benkum to ni fa ye de munsam ebesomatiefo yetoa akan kase ebo no so na yetoa so a na yekwa kopie mu ewo soafo a ohwe akwan ane akwantempo ensem so o my Ghana mu Francis asenso boache ena ode nsem atudwa so o my Ghana sesie bebe ye dro no ene hwede yakwan atete apansam wo mayi mu a ha adwinye papa ne senti ebeya roto no yensan famre na Ghana fro yenam kwan so a na menkasa me wofoko otu ni V8 ni wonam kwan so a oduru kaso a pe to buti ha krachi gina na wetwa to buti kama pa na no betumi aboa ema Ghana yakwan ahodo asese no yetimi anyesika na de asiesie akwan ni gina na osofo edi nsem wanyina tudwa emra na onam ayenkran ena afi nsu kumase kwantempro no so na wo hwese de yakwan no aje na se de amanfo ekakeka kumase ne nkran kwan asai papa atete apansam kra ni senti osofo yi etu anama no hwe no se dabi akwan nice side do okiremu a Eastern Corridor side one mo ne je se enya na se de akwan no tebi akowuro mu no ehu nya pa se mpanifo to mbo ase tu anamon na wo pesika wo behia se be ye beboa na watumi asiesie ye Ghana yakwan ahodo a asese no na ma niam atumi atoje na tiefo beka ya eyade a mfimpim mienu ne aduonu bakomo ne nadankwa akufuado Ghana ye mampani kopie mu obra sebedwam ewa ma ode the state of the nations address ana say okọ no de omanya kwa homa bosika eye budget ehun nsem ekopie ma sebedwam ene wo kire me say odabi bebe ye do ne de to no Ghana for ton dos dodo ebeya mompa ba bi mfa ntwere na monyoma home na to de yesesi akra de momfa ntwere babi na no no so afo yitire mu a oman bia na ni abre opeso otumpon akukwa nanim no obamade hu ni se na akwan de obama na ni akọ no omfa to ni agro obagigi to pa na okire mu a okopie mu amanone amanya hodo a wonsa so wonachi na won de onkosrese enkwan la lasula lampo enkwaje bosian fa ma wo ho bra no won kura wagito na yen Ghana ye ho kire yen se ya ye fa ye mpratia na ye kwa akodra amanone ekopesika wo kresi broni kokonsem akopesika ba bedi wo kroma sei no na ye betena beka so ya kwan de kesese de ya no ye ngitowa enya kura ni senti osofo kiremu a sade ye Ghana ne omasi bi kono anim yen oni mpenifo betena se woni ma oka biego mu no na towa ye jage no ye nsamfa mra se be ye beboa na watumi anya sika na yakwan ahodo a asese no watumi aye ne ye we the contractors ni so na me buy na the technical advice I've received any petitions and complaints from road users about South Road na idea hadwen itimi am yesem na me so be mani ba behwe me ankasa minim dada because me no road we say we san say me ye MP Okumasi ni tinu tem bia me nam so na me nam so say as road minister na my be road minister there na say me name official as ba na say mo ka kire me no me di mani behwe na media so account na buy no ma hu no che say e say bi fa ho maintenance no ehieska na nti pedifo ebubebu say enkoti edrome ya ani haban ya enti to road tolling adeba kwa ye road tolling se binye scanner dey maintaining road no na make say edrome bi aban suspended aban antwam but I say na economic conditions na dey na magana for ho kire omo ne ade enti ban ka say suspend kakra dey make can say mre no aso say as a country no ye started a discussion na ye dey road toll eba na senso boache odo no hwe Ghana yakwan na afia kwantempo so na wote nanum asem na nsem we de Ghana adwadi form tonton ne ma ye twa to yi mu a ma adwadi nyina ye besai wa hwe a omba ko bompa ye pa ma papa yi Yakopon ahira no
Yanto akasiebo no eso na manya ne nkrasa posifo a wo mo ewo police headquarters titiri any dosu unit ho no said ya kasebo ni sidemu nyasam kotoa na police woman inspector Dora Opon oso Okogyeabour kasebo no mo dewo emu de papa nti police headquarters ya chiamo pa ana de aka nya men kanto aso Kwadwo ayi Nhyiraba nipa bonfo nti men kanto aso se de se ho menka o nipa bonfo Ghana posifo no manage wo ho pa o man na man oh wa mu nyina wa hu so ko fa asem aba wa hu no woni bia we interest wo wa hu no emra na ye ka ayi obey okowu US mountain su asem yi wa obeka say enipa no ye ndo beans ne bi na eba ne sen na make sa Ghana posifo ba u minimutirim say wo nipa bonfo e wode ho o person kan no Ghana posifo ma no mo ho fe papa adana we bisa say aposifo ma na wo mo share trousers no ehemfo na edehye wo mo eye machine na edehye wo mo na ha so na wuro every say tela ekwa kokura na ho okwa se we no akwa wo mo ye dan hye no mo ye dan so na wuro eno de enwanwa eche say Kwadwo asema kento so for yawe o say o me so for Jimmy Dipa sir yes say o hwe aposifo ma na bi no matale na o mo hye na atimi say kwan ba kokura na aboma ete se de ya twe bo ase akuriase first na o kai a e se de ya hye ba man tro akuriase me ye mo trasa enuma ni wase aha me tena akuriase pa na o hwe se de ya banche ya twe bo aso hye na e hye no kotoko na boto no kwan ba kokura na ho ase de kwa atabubudwa nti na ye mwanwan se sa na ade no wani ade akirache I think say we know police woman inspector Dora Opon I think say obetimi akyeremase ma me Opon we dey ma me message na mentias here empekiremu because we a police for me ma no a wo mo trousers no partition da ho tu betimi kra eden awro ne kama simple but the man at the end there ehu ase a tight to do ntia na mbusa se eye robot na de hye wo mo na robot na wura na onye sure se omo nyankofo ma na bi na omo pon adwuma omo da ho na omo twefiri omo na se bia betumi asi na no sa no Kwadwo wura age se omo da ho se de aye no se wanto no bo ase na ho anwodwo ho ma wanto no bo ase antwe a ne twe be ye den na tight you enti Pentecost ni pa na kasa say no pa se be na apostle ohina yawe yawe pa apaka GH atnas latest from the world of sports DL News. Right, Ebusia Yansa mo bibiala ha mo bibiala kwa ba mfamra DL 106.9 FM enefia de wi aprem to breka sebo so emre wi edu agudie mu nsama wo so ayaboabo no latest any exclusives no yede ni nyina ba beda onsampi na no ena egu yampron so yede ba Ghana agudie mu nsama and of course nkrofo nkro so de wa yaboabo no yede ba me amede nsam na bro no edi ameje so no eya yesu ano de hye apakan GH the Blazer King in tantam so yensi from na yentuja emfan nsam na mfamrodia yenhyase emfan fifie ye wia na yakwakọ wie won krofon kroso dia menhyase emfan fi the 13th edition of the All African Games Accra 2023 and na official opening ceremony no eba so ewo University of Ghana Sports Stadium ewo Legon na endro me de betu wenim se LOC no local organizing committee no omo the artiste aworo pina no and eba be performing ewo opening ceremony na say into the dancehall king himself Shatawale ebe performing Uncle Pat Thomas ebe performing Uncle Ebotela ebe jinamo and a Kamo Infella ebe fi South Africa babe jinamo and of course King Promise on so be jinam we any artista on be performing opening ceremony na say 3 p.m. Ghana time in there ewo University of Ghana Sports Stadium MCs no Anita Eskin ejinamo and a Jara eye Buzara and so ejinamo yede won some area atu enim na
all African games no nsensam no football no ahyase enro na ahyase wo emema no under 20 na fam no group B enro 2 games etodwa South Sudan etnase ema oma yefeni Senegal chi ombo mekaba kwa omantumi ante sanso na Nigeria ekogigi omani ema Uganda chi omo bomekam no ema omo timu ba kwa enwo nsam no nyame adoma enne ebeto so the host nation Ghana enne yo game exactly 3 p.m. Ghana time no yani oma yefeni Congo ena edi beboani ena afenso ebo anwumre no otwe a oma yefeni Gambia ene Benin under 20 no edi beboani 2 games nyina no ebeto dwa ewa Accra Sports Stadium a yere won some area to anim sanso na wo mana fam no under 20 no group B 2 games ebeto dwa ewa Cape Coast Sports Stadium 5 p.m. Ghana time no oma yefeni Senegal omone Cameroon ena de beboani ena afenso Nigeria ene Morocco under 20 mano ede beboani 8 p.m. Ghana time shenen so former me say games we nyina no ebekos wo Cape Coast Sports Stadium a yere won some area to anim na head of Ghana under 20 mema no game a omone Congo ebo enne no ena coach edema Ghana national under 20 team no the black satellite of Ghana yefeni coach Desmond Ofe ede atudwa say ye fully prepared and omo kwa koshia Congo na owojide won emrante no say nde ombetumi deliver etia Congo won sem no na ye bi sense coach Tito because of say Ghana na host to all African games no pressure ewo mo so ana eno say da bi pressure bi ani wo so Ghana na host to into expectations no ewo so de na mo pressure de ebi ni onene emrante no so a won sem no Asamoah Kufuor black satellite omo captain na wakasa osi ohye Ghana fo nyina bo se trophy ni de den a ombewini de amagana won sam ene yade ato anim na branch your friend Abdul Aziz Nuruddin player ede mabobo a your friend Dreams FC na ne morema this season order na di no was suye pa CAF Confederation Cup no ono ya top scorer of 4 goals this season in the Ghana Premier League no we bought 15 games we share 6 goals I 1 assist and in the last 10 games and in the last 12 goals 12 games our ball in all competition and my team my friend Dreams FC no we share 10 goals in the last 12 games no we share 10 goals and my team your friend Dreams FC report I come in san echema because of a money more a brand ten edan edintin teams are KCP Africa any Europe already in the office about the PM our Dreams FC akache so munya Abdul Aziz Isa ombe fan no wakwa kosia kan e dia mom na niamete and it's a club Africana normally Dreams FC our group mu our the CAF Confederation Cup no almost so almost bid about the PM our bobo ko friend Dreams FC akache so munya brantia your friend Abdul Aziz Isa ombe fan no na wababe sia kan dia mama and one some no RTU akache and yedi yani chemu na ITU akache no enyama nkoye mfa ma omo baku sei omo coach your friend Abdul Munim Abdullahi wakasa ose dano ukwada no kra no boys no anko training esan so omo se empenifo de omka boso maku enuma omo ntuaye ose ono coach ni kra no ekeka kwa fini omo ntua ne kaye enti baabi edu ne de stakeholders ene empenifo mbremo embe bibi emfambo aboboko a your friend ITU enya sadia na enyama jinsam akachia yere won some editu anim na heart of folk akache new coach friend coach Abubakar Watara eba no 2 games wabono we really 2 games ni nyina na coach Abubakar Watara akasa o se supporters munya abotre still na no team no endu bebi opese odu ye and they already build team no na se team no edu bebi opese odu a munyina no mubehu emmone a heart of folk ebeda na dia won some no na watwin boboku a ye friend Kumasi Asante Kotoko ene Kara United enebo ewo Ghana Premier League no na enije samese Richmond Lamte ene Isaac Opon omo ye back into the squad ombesia kan na watwin ere amatim a ye friend Kumasi Asante Kotoko won some no bobo kwa ye friend Bechem United oma confirm area say omu coach a ye friend Bismarck Kobe Mensah no oma sakina on twaso enye head coach former bobo kwa ye friend Bechem United a ye de won some ere to anim
tewa manone na ya sore so no Endra Europa League round of 16 games ni bi eba so Kwabak FA 2 Bayer 04 Leverkusen 2 AS Roma 4 Brighton and Hove Albion 0 Sparta Prague 1 Liverpool 5 AC Milan 4 Slavia Prague 2 Benfica 2 Rangers 2 Freiburg 1 West Ham 0 Olympic Marseille 4 Villarreal 0 World Conference League no Ajax 0 Aston Villa 0 Molde 2 Club Brugge 1 Olympiacos 1 Maccabi Tel Aviv 4 Storm Graz 0 Leo Metropole 3 Dynamo Zagreb 2 PAOK Thessaloniki 0 Maccabi Haifa 3 Fiorentina 4 Servette 0 Victoria Present 0 and Union St. Gallois Etnafie Emma Fenerbahce Ekobo Mekamiensa Omentimi ante in the games eba so no La Liga no 8 p.m. Barcelona and Real Mallorca Edi Bebweni and afenso wo Itensia no 7:45 Napoli and Torino nebebo German Bundesliga 7:30 VfB Stuttgart and Union Berlin and Edi Bebweni and 8 p.m. no Nice and Montpellier Edi Bebweni and one no Montpellier and no ombekwa kopiemu e Nice fie no money omo Edi akwa kobweni abusuan samere de doso nemo emre nintino yamfa agudie mu nsam nsini yampra prechire na yamfa kase boni nsimi ya media agudie mu nsam Edi brono edi ameje so no eya Yesu ano de share apakan GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Meda se me wafa se apakan anago pramaso nsam fantam fram wade asie no na asemwa me bisa ye no police woman Inspector Dora Opon ewo Kwadwo owo police headquarters Dofsu unit what the answer ba okay me bisa nse madam police ladies no wo mo trousers no echi wo mo pa na hemfo na wuro na hemfo so na ede hye wo nom efisa ye memesi agency kura na chi ya ye mo bi bua yen ye bre ana wo say wo mo kunum na wuro ana mabusa ansa no wo nyina na awade ho na aye din na wo po wo mpo wo de ansa beba ese so wo de ba o enye sa na ni nkan ko yi kura wana ne kuna tukwan na wa pa adwuma akofie no ha ne be wo no so no Kwadwo ne de wonso busa ansa wan kase bia ne baba mpo ne be wura ma no o se ne kunu na wuro ana mebusa ase na wo nyina na awade se ye mu nyina ware kura na ebedu pempenso bi ne kunu betukwan ana bia ne kunu wuro to ho no ko okay bietumi asi ana so is say bibia e digital yeah what digital trousers no your mu ro ne say se wo kunu no ha wotimi hwe no mobile phone so de ro wa ro de ama nti eno no wo po wo be ya no se wo ya no ana ni nka e wo krom ha nti on fa ho mu aye ne mra kunu mu tu kwan aye no that's right kwan ofa so o ro no oma etiefo no hu de yeko ehu hia ye pa pia enti abusua kase no ye de besi yemfa sedama wo Ghana ni se wo ye wo tiefo e ma ye nso ye besom ye Moya ade pa na champion tell ade ko Facebook no so akenkan fo nso ye mienu edi ameje so eye gangster card ya Nhyiraba Okogyeabour Ocran mene mo fa ase Nhyiraba Kwadwo Sammy B yeso a nana adwoa silke ene ye fiada enya sam kutu afia ne wuchi mfiri hanom a ebe ha dwen nana adwoa is happiness yadamasi akramo amamo ha DL News.